Os, dojo ni rei, setsu ni rei, shome ni rei, otoga ni rei. Ucyumva aya magambo uhita wumva igice twerekejemo, ukahita wumva ko hari igikorwa cya karate kigiye guteteza umujyi. Aho kuri iki cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 2025 hari semina cyangwa amahugurwa ya karate ku rwego rw'akarere ka Musanze twari dutegereje turi benshi. Ni kuva isaa 2 za mu gitondo kugeza saa 6 z'amanywa ku kibuga cy'imyidagaduro cy'urubyiruko ku murenge wa Muhoza, ubwo hazaba n'amahitamo y'ikipe ihagarariye akarere, aho tuzaba turi kumwe na Sensei Bugabimire Senkiye Mudani ku ngingo ya Kihoni na Kata mu nsanganyamatsiko igira iti karate mu kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Iki gikorwa kizahostingwa na Sensei Mwenedata Emmanuel, umuyobozi ushinzwe karate mu karere ka Musanze, kandi hazaba hari amakipe ya karate akomeye yo mu karere ka Musanze nka Ipon Warriors King MIPC Karate Do, Dojo Fighters, UR Kavemu Karate, Okinawa Karate Do, Aikaido, Brilliant School Karate Do, Saishan Do ndetse